Ya, National People's Party NPP Ribah District Unit kalapun ko Buromio. Emily Garjirang ubah sasnas satun hadin bolsa pun ko bor kum uwe nek menteri mai sarkar jelah. Kajing pun ko Buromio kalalong ha kajelang ha kasi palang kasitri urisau aja opsan anong po parshol. Masaki ya ketika jelang pun ko Burom da kajing dan Emily kamawati ubah Charles Malngar. Emily ko umroy ubah daman baik lamare. Emily ko umsning Dr. Celestine Ningdo MDC nong po kongrona kemlej ringkat kinalam ke NPP Ribah District. Ubah asasnya setun ulah yo yang bahak syuki Menteri Sarkar Jelah menpek yang tenat Community and Rural Development CNRD, General Administration Department GAD, Pak Secretariat Administration Department SAD. Tublay kunti burom sisai hagne ka snap hagne ka singi pementa bangi iyo ban ya lumlang hagne mengiban pedon burom yo blay namar bola kunti burom ya we lagi nong yalam bijungi na hagne ka Riboy District. Idei ba tresitom aduh kata-kata ngitip ijing tresitom kaneru kigentin ngasim kigentin bau chim disari wong basisin bai latku hiban ra sosiam ya kan no project kat pampadio punya kendu insyong bai insyong kata kata ke surat kalau jespet jungi kalau insyong bai apa no sosiam ban up kata pada mai nampai bandalai kendu mari ada di surung bai sapo mensyong sar sei naka pelaku sei naka plan ya isi jing kerpa gitu i dalam tangan no project ke konstitusi ke kam ini ke jing sistem gitu ke kata kecil sulit pelong i bain apmit apyong im sabia banap bangadewe mene ulai sabia kata banong bangadewe mene i ap ba kita dep kuai bat banyo banyak keren ha ke biang na pata banyo ya kecil kam gitu dah kene kecil la kecil ya kini news nem di bangta ngitip ba jirang i kedai ke ba jenjatang kedai ka ba konsumsi kebayar bat kijaka kibabun pak isnom kita bat poi isurok enrei magi lala bat poi lo isurok kata barok kedai bangi isati barok kibalele yang jirang penyelap bangdon siu kijaka kiba kisurok kipoi ngijutep ye kentin di boong ba kesurok dei bundum jong yo kekot ting trei stop jugi ban penyo nengkong yo surok kalong ban kentiu ya kayo kekot aga konstitusi barok koi nanta nang betapan rak dan kong yang jingbi ibal pe yang jinut kam jong kiskun magedon jingong boong duk babe be baduk kasurok kala dei wei ban kentiu ban rak dan kong yang jingduk bat mentapat lada ke jingbi kadang sa tenum la rak dan kong yang jingbi ya ga jingduk lada kadang bi kadang sa ke jingbi ibal pe yang jingbiang jingpet jong kiskun kaduk infrastruktur kaduk personal belakit khianat petak jingbiang jingbet jong konstitusi hi barok we hadu pailala ban pendio ka model college di sya kendong setai ngiyo ya ka model college ban suppletion to dikata kini ba pelayan minta cepat digede-gede kecing terang kejungi sisa kita ban rat dan kong yang jingbet ban rat dan kong yang jingduk dan kecing sta ke bailala ban kentiu ha kata konstitusi kejungi nang tang itu yosno kecing ong kecing koi kecing kia kabur hi ya kecing long play pat kata kecing koi kecing kia hi pokongsan ne alang bagi hospital kineru ke bagi lap penbiang penbet la kentiu i bubun PSC ya ki serta syaga PSC pat bandang yai beteng ru ban penyo sebentar haman ki jaka kene ke bagi la don na akpat HI nang ta ka ru kadai ngui kebenta jo kecing kuat kecing kia ama kecing lek hui kumangi kadai ga jingkuat kecing kia bat bandek hui kadai ban biang ki umban di sai kum khli tenak beta jo gini la trei sitom padu kata ban biang na kini news nem ki balalik no setai sepo jirang di kuntasan ngikmi lentiken pementapan saya distrik Kumpeng kini babila le apa konstitusi jongki kini gilalong kijingkikai kumno ban penyo ita gila gelenti ban benta ngimdon jing apiti ni bahapo jong kini gisnem bangsa jong kene ketiam lo benta kum minister kim sala ban
tri sitom kunju bab tri na kebenta kata konstitusi ya ke distrik jungi bat ya ke jela jungi di barok kuwe ya ke jing ngau ka jonga kumu Emily jong ka jirang konstitusi ya ke burom ka bakrau ka bau honorable chief minister jongi Sir Conrad K. Sangma ulajit ya ka Riboy district ban kentuk lang hapo ka cabinet masnyo ya ka kubor hadian madep bamsmai kumu minister ngalai ya ka jingkemen ka jongki colleague Emily jong ka NPP na Riboy district kinong kit kam pat kinong kersan kibai kijonga na jirang konsensi but ki nong kersan but ki patpa hi jong ka Riboy district borok away ki phone call ki bangayo daging smoke men ki penpau pan ai kublai ya honorable chief minister jongi hadian bawla jit ya way naki Emily naga district jongi banlong minister badai fej ya kastanat CNRD JAD but SAD kajingjit kajong honorable chief minister yang balong kumu minister kamdai tang yang amarway kajingjit kajong honorable chief minister yang balong minister hakne ka sokar MDA 2 kadai kajingjit lang ya kini barok langut Ba Charles ibang ijuk bangok jukot Dr. Celestine Padaman Bay kini bar lain kidon lang agajuk karang kapangakwa banong balada omdei naga support kaba kini bar lain kia yang lang ban kerpat nam taga district bat kumju ya ka Riboy unit NPP ibabu Clement Maulong iba losai kinongkit kam ke bakmat kum ka way ka team ka baklan ngiyang magkarpat yung honorable chief minister ban kintup lang ya ka Riboy district ban shim lani ban jit ban ya don mentalang aga cabinet kublai shibun ibi baro iwe pe iwe kublai shibun ya ka jingshim kya jong pi nadu ka parent body ki youth wing ka NPYF ki women's wing ka NPWF ki farmers front ka NPFF but ki nongkersan ki bai jong ka National People's Party kajingjit kajong honorable chief minister kapani yak kitak kishin bat yak kajingkermen baka Riboy district NPP kat sanangkiu ha ka district kabe kajungi lengba kajinge shim lang yak kajinget kle kajinget tresh tom lang nado ki Emily ado ki nongkit kam jong ki blocks ki bapero ki units ki bapero ba ka NPP Riboy district kanang kiu habaro kiliang kamtam nagbenta ka jingkershan kaba mangi kum inong mikmat ngidon kam ban kentiu
ya ka party ka jing komu minister daga jingi ka jing shania ka jing treshtom ringkat ki jing wai ba ka jing shania au blai ba ki thong baro ki jing thumu baro na ka menta ka jing don kam jong ka wei pakawei ka consensi ka badon hapo ka district ka jungi bat ha ka jilla ka jungi ibro wei yan hapon treshtom ban 3 minut ringkat ke timur ke plan bat ki Emily ki badon burom ki jungi kumu Emily ngan hapon syakri tangi ke konsensi ere kumu minister ngahap ban shim ya kene ka ikhtiar nak benta ban pendon kami lade katkum kapha ka benta ka ba honorable chief minister la ai ban shim ne ke jingket kli na ka benta ki konsensi paro ki badon na ka benta ka state ko jungi but tak jing sowi ki jing sobrom ya ka district ka bayi ka jungi bat kerpang ya ka konsensi ka bangiyo ban mikmat nginang ye treshtom nginang ye 3 minut ringkat ka jing 3 lang bat ki Emily colleagues EMDC nangta bat pi baro kinongkit kam ki bakmat jong ka National People's Party